Meghalaya Association of Kickboxing Organization Mako kalayo kajingpen kiu Kyrdan shaka 4th position hakari India hadien baki khat arngut kinoyale kai kickboxing ha Meghalaya kilakhur hadu live huai teli kita kamaksiar hinyau teli ki rupa bat hinyau teli kita kamarnong hakajing yakob kaba lalong dangshen haka arpau hadu arpulai tarik naiwing ha Pune Maharashtra hakabala shimbenta deki arpau teli ki jela kari India ki khat arngut kinong yale kai kini ke jela kilawan ra ya kanam ka buram de kini ki takma ba kila job na kini ki jing job la kante yoga Meghalaya Association of Kickboxing Organization shaka Kyrdan ka Basaw hakari India barokawe kinong yale kai kini ke jela ki bakan thup nyongut ki Samla shinrang bat sangut ki kentei kilami khmat ya ka Meghalaya hakajing yakob bala long dang shen kini ki Samla yale kai kilong ka Lorenza Songthiang reward Miki Lingdo Chemi Nongplo, Sani Kriem Mujan, Jintialan Warba, Esperanza S. Sothiang, Wanbhaki Suchiang, Josiah Nyota, Krishan Bor R. Songthiang, Deilang Ringklem, Nokris Dekar, Badu Francis R. Songthiang. Layalam yakini kisamla da uba Doni R. Rani, Coach Grandmaster, ubalong Ru President, bad uba Baramdor Kharmuti, ubalong General Secretary ka MAKO. Nistiaw, yun ki wanne kasni le ida point na chong tabang suk ihang ni thau yun ki manam ni dai thau la uman go polai bai la ti ujo I na chai kam tu ado po yung kumho am tu hang ti hang ken tanga heni por kam khana yo ni ko dia chang kam ki wa he kam swam swa bu ni ni duan yo bla de ganda ni smart ni upor super sai jala yung dara da sen do ni ni mungkin mulai na sia da Kita ni kau nak yang ni, nong tak sendiri betul, ini yang kau sendiri betul. Containers.
Pai berat sini mah. Jadi nak khasinews untuk kembali keluar dan Ingo nongkong hini yung black record kara, wada rida semar, wada da kerui, bat tam lagi di nongjok yung nado usdang ni yung sem bat hadu wa da em cetai cetau, bo yadat decide ki ya ngohok kekenti yung ki kamu ki da anglo udah terang gi lali udah penkrek gi udah tayar kita gi benai, ini da senang mo yung yo yang kerenang burung, wada rida da keru black record kara lagi. Kamjo le wa bu ko yung next ni aguhti sa so komen yung wa yo je kami tu khas boro adu chai tu na sudah yo kami dia sisi sen kat wa ganam borom ke song kha wa yo boro di state Meghalaya yung ini nongkong mo ngaji ni kam the president of is the Hills yung Wushu Association but kamtam le di na dengan nilai yang association dak i register komen ibu kro ibu mye ibu tai dok kata nagaliang yang association meje i wanra hadok katini di floor lani di star yang state yang i borok gabi uang iwa katno tam komen iwa deyok di uya him bentah hidai uya lai le mi ina state la jong ulai represent ni ya state yang im tok bo su hawan cetai hak chem iu gibi kita wan state ndai pada yo gejing practice yang ki ne gejing dok yap yang ki neman go usap ai use kiri to neman go success le ne neman go pen kemen ya yo hayung hasam bat ya ka snong ka thau ya ka district hi la jong district ka kam man ami ni lately district is khasi hill west dan hill but is Jagya Hill, layo yo na ho, little ni district, layo i jar la ganam go borong bat nang pang hi gamin to ya jela Meghalaya yung igi borok bi. Layo yo ang panpaw ga disang go kro, nani Khubor ya ni champion yung nani kamtam ya pi bay pa nani yo yung hasam mo ye pi yo em lang nani o de MP ka mesin no ikrek lang haju wa kamu da penbaji nani kamu da ejimut iwa mentu kesni wala yang borom ya gini floor yang nani champion yang nani use ke pi MP ka mesin ya kentai de em lang pi churu nani em tilang pi churu association kerana wala ni cekmat le wa gini gejing job yang nani jadi gejing rak nam rak borom yang ini di floor yang ini mum unity ikut ke dekat mentu lembah gejing amlang yang di parents lembah gejing crash som yang ini di star yang ini di champion yang ini di dang ini yang wan rak ya cipon di nam borom ko Shillong ka ko state Meghalaya yang ini borom di leyang yang dua terus diketen kickbox yang lagi sesen wala ni cepat hamila dua ni jing job uman go dukat mentu dan hi unity ni cepat play pi barok ka kateng zonga ka lawan za somtia masong sa ko la kor tournament but gade na by junior kai ki martial arts but ka sports ka bangali chimenta ka doi ka kickboxing mo ke thendiat ngan keren halor ga jing shimenta jung shithe ha ka banin kong nga aingu play na don ring ka tani nadu ka ba ni nang ni na po Shillong hadu ni na poi shichi sport puni but hadu bangin da wan phai shani yang cha lashnong la jong but ni so sarong shubun ba ni yo ni pa ki ba support ni ki ba kershan mo ga jing shithe wat la ni klem sham la yo jingarap na sarkar ndai kila kershan borba ban yo ban pha yang kena shiki sha kata ka bangin shimenta but kajing sungu kali du sha ka Meghalaya Association of Kickboxing Organization mako
belasing na do Islam kat kendai spa kendai pendriu bat kadai ru ka first kickboxing ke barem do tam hang ni hapo state Meghalaya de gajing songo kali chaka association jungi bakala pelak ni kena bangin yo bangin shimentas kini ke championship de ka championship ke belalong kadai hapo Pune bat ka kerteng jo ke championship mereka national kickboxing championship jong senam arja apsan but shwa bangin let chekene ke championship ni dashat jit na ka state level ka belalong hapo light board ka 28 Meghalaya state level kickboxing championship arja apsan barang Shillong mentau senam but hadin ka jing sha jit na katai ka state level ni la sha New York kalat banlet chaka national but kajing khur medal jong ki khna kalong life weight li ki gold medal nyau li ki silver medal but nyau li ki bronze medal de kumbala khur da ki category ki prepare haki events ki prepare kumju kinthairu but chendangru but tang artli medal ni duna bangin poi ha ka third position overall India de ki states ki bawan prepare ki don hado si tanam tu si arpo kli ka ki states ki bawan na kaleng India wan simenta hakani ke championship but kendiat ngan batai sepang ka jing le kai jung sithi ngilai le kai but kiwi ki states kum ki bana Kerala na po Rajasthan na UP but kum ta terkan anong piang Meghalaya ngidon kumba khat arngot ki baile simenta but nakini na preng kini khat arngot anda ngila poi sithi yo kalat ben shibun teli kita events haka ring sport kumjuru haka tatami sports sports haka ring sport ni yo simenta kum ka low kick full contact K1 nang ta hapo ka tatami sports pat kum ka point fighting ka kick light but ka light contact kumjuru ka musical form kiong pia ni yo let south santali medal way briuken kanung ba yo ka goal ko mga laong pi overall events kumjo ka ring sport ba tatami ka long life weight li gold nyau tali silver but nyau tali bronze and I study in Government Boys Higher Secondary School Joy and I would like to thank Sir Ferdinand for guiding me in sport and Sir Dhoni but Sir Francis but Miss Ronza ba langai la guide yang ini ke sport la take care ini ni la stay the kan ke sport kalong batof hang ila kendo spon bhag opnan stay the la don injury ro injury babon pang jala pang la bisnam post dia kalong batof ada tang su push baik the banyo ya ka bandra nam ya ka Meghalaya tang sa art li gol ni nak miss the next time we will try harder bring honor to Meghalaya and get third place so the ngala le kai ha ka tatami sport tang ka full contact but ka light contact and in ring sport I play K1 and full contact the la don switchwa kede ha ka tatami sport the Honda la boy ka ring the la week the rem ko way ka match dam lai tang la job sa boy. This is your first so how can you experience it is very tough yeah kwa ban like international nang art selection Impialin warba nungkong ay play la dalam kat ni tinggal di sini but kunjuru ay play ay kan masa jeng isa gani rani pertama i la ada benyo ini ka kickboxing ini ka Meghalaya mo kaya dalam kat ni kelenti ay jeng ina do bana no Shillong shadu sha Jakarta ka jeng sha Pune Maharashtra but kunjuru ay play ay sa Francis Miss Lorenza iba dalam kat ni kunjuru jeng salam sabaram iba long coach ni which I am seeing man la ko kunjuru may pa jungi ba I am seeing ban ka long ru ka belong ru ka strength mo ang may I body ni ban ka ba the ngayon medal light ki gold medal but
Kamlang nak masuk mau banyak itu pun medal ni hak banyak pun kadai tak film pun ni lah yang tunduk Kaiga. kick lai contact but full contact tak kami sports apa ni but ring sports sampai high Jadi tunduk bana Maharashtra Kerala dan Samla bagi. pun experience mah dan Kyrdan kibala kam dream Kyrdan pun cari opponent dan kibala kam dream menyanyi kalau kata bun stage tak opponent lagi pun kalau kata Bidi berkahat. kahai ta ni kahai kihai ta kita kar di kanjang ini khasi pangkat kita kahai ta kanjang ini kita kar Jadi lapun orang masuk ni ban iyo berki orang. batang bansuk kita ban air kat air kita kat long yang kita Kadai nak kahat tu. hai du kadai nak jing confidence jungi ban ring kadai jing kadai jing smart jungi ban practice kita sakawai ru kadai ban dan bikira ka aim mangen poi bisa ka thong kata